अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान यासिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जी, आज हम निकले हैं ज़ियारत शरीफ सोपोर, रहीम साहब सोपोर की ज़ियारत शरीफ पे। इससे पहले भी हम गए थे रहीम साहब सोपोर की ज़ियारत शरीफ पे, लेकिन हमें उस दिन कोई नहीं मिला जो हमें रहीम साहब के बारे में बताता। आज इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वहाँ पर कोई मिले, अगर नहीं भी मिला फिर भी आज उसकी ज़ियारत पे जाते हैं, उसके रोज़े पर। खास से रिक्वेस्ट है 80% व्यूअर जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमने एक मिशन बनाया है, कश्मीर में जितने भी ज़ियारत शरीफ है उन पर हम हाज़िरी ज़रूर दें इंशाअल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जी, अब हम निकलते हैं ज़ियारत शरीफ पे। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम पहुँचने वाले हैं ज़ियारत शरीफ। और साइड जी, ये है मेरे सामने ज़ियारत शरीफ रहीम साहब सोपोर की रहमतुल्लाह अलैह की। तकियाबल महाराजपुरा सोपोर में है ज़ियारत शरीफ। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ियारत शरीफ हज़रत रहीम साहब सोपोरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ है। जी, यहाँ पर ये कुछ मुख्तसर लिखा है रहीम साहब के बारे में। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। रहीम साहब सूफी शायर कुरान। जी, ये आप देख सकते हो रहीम साहब सोपोर की ज़ियारत शरीफ। माशाअल्लाह खूबसूरत ज़ियारत शरीफ है, छोटी है। आसम रहीम साहब की ज़ियारत शरीफ पे सही काज। यहाँ पर लिखा है औरतों को रोज़े शरीफ के अंदर जाना मना है। चलो ठीक है सर, चलो शुक्रिया इसो खुलो ही थी। अल्लाह अकबर सेंचे लॉक्स अंदर से नहीं अंदर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु
جی آج بھی ہم گئے تھے رحیم صاحب سوپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت شریف پہ. اس سے پہلے بھی ہم گئے تھے رحیم صاحب سوپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت شریف پہ, تب بھی ہمیں کوئی نہیں ملا جو ہمیں رحیم صاحب سوپوری کے بارے میں پتا تھا, اور آج بھی ہمیں کوئی نہیں ملا جو ہمیں رحیم صاحب سوپوری کے بارے میں پتا تھا. لیکن آج ہم ایک ویڈیو کلپ آپ کے لیے لائے ہیں جس میں ہمیں تھوڑی بہت جانکاری ضرور مل جائے گی. یہ ویڈیو ابراہیم مہراج نے اپلوڈ کیا ہے, آپ جا کے اس کی چینل پہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو. تو چلیے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو. 1775 عیسویس منز سوپور کس مولائے تیلیانس منز زاو رحیم صاحب سوپوری. یہ ون یہ ہسا 1775 عیسوی سنس مز ہسا رحیم صاحب سوپور ہند زمانہ امس اصلی ناو اوسمت عبدالرحیم شاہ. یہ ہسا اکہ پیر زادہ خاندانک. یت پورنہ پہ بسان, یت پورنہ پہ گو اس 3 پیر بسان. رحیم صاحب اس بٹپور مرچن ہند گر ووور کم ہچان. اتھی محلس مز باشلو تی روزان یم شاستر تو سنگیتس پہ فائز. رحیم صاحب زندگی مز آئی تبدیلی یل تمن اکس خاتون ست مکالمہ گو. یہ سید جمال الدین بخاری صاحبنس استانس مز یہ رحیم صاحب پنن دار بجن ست اتی موجود اس. رحیم صاحبن کس تمن پہ فکر وت چھک پکان زن پکلا ییژ کیا یاونن ولا چھے عاشقن نیوتھم زٲگِتھ دلا اس کن نئے وچھک بلا چھوئی. دپان ام خاتون دتس برجست جواب عاشق ڈیوٹمک بوڑ کاملا معشوق کنی تلا چھی کن زن پوتم دور منزلہ یژ کت ہے ترک واللہ. یم واقع پت گئی رحیم صاحبس اخ خاص روحانی تریش پت تمو کر پن پیرو مرشدش تلاش شروع. رحیم صاحب کے بارے میں ان کے جو مرشد تھے ان کے بارے میں تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ وہ رینن کے تھے. ان کا نام قادر صاحب تھا. قادر صاحب اس پیر رحیم صاحب سوپورس. اس ام سند بیک گراؤنڈ اس ایک زمیندار خاندانک اوسمت. یہ ملک قادر صاحب ونکس رینن قاضی آباد مز آرام پذیر. ام رحیم صاحب سوپوریس پیر. اخ مشہور واقعہ یم رحیم صاحب زندگی تبدیل کر. ان کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. یہ روایات رہی ہے, یہ سینہ بہ سینہ چلی ہے. تو ایک بار کیا ہوا کہ اپنے مرشد کے پیچھے اسی جنگل کی طرف جا رہے تھے تو وہ دیکھا کہ کا جو مرشد ہے ان کے ساتھ اور 2-4 آدمی ملے. وہ بیٹھ گئے ایک محفل کی اور محفل میں وہ مشروب پیتے ہیں. قادر صاحب نے ان کو وہ پیالہ دیا, اسے کہا اس میں تھوڑا سا ہے آپ بھی پی لو. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رحیم صاحب نے شاعری کی شروعات کی. حضرت امیر خسرو کا بھی ان کے مرشد پاک نے بھی ان کو ایک بار بھیجا تھا کہیں, تو اس نے وہاں جو دیکھا جو خود مشاہدہ کیا یہ بالکل رحیم صاحب جیسا مشاہدہ تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ شمس صاحب کے بارے میں بھی, احمد بٹوار صاحب کے بارے میں بھی, سچکال کے بارے میں جو ان کی سوانح عمریہ ہے ان میں بالکل اس طرح کے واقعات ہیں کہ اچانک ہی کوئی فقیر ان کے گھر آ گیا, اپنا لاب ان کی زبان پہ رکھ دیا تو وہ شاعر ہو گئے. یہ نظر کی بات ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ شاید ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ نگاہ مرد مومن جب پڑتی ہے کسی پر تو وہ اکثیر ہو جاتا ہے. رحیم صاحب سے پنی شاعری مز سوپور آسنک ونان. سوپور رحیم مجنونس لال ہند مال زیادہ چھے. سوپور رحیمن ون اشک گراو تینو کنس ون آو لو. رحیم صاحبس تو سوپورس اخ پانوین اخ مناسبت اخ. یم سات رحیم صاحب ناو اس پیوان سوپور ناو تی یاد. کہیں لوکو رحیم صاحبس گپن رچنچ ہانس لجمت. مگر یوتان زن ام سند امہ کلامک تعلق چھو, امہ فلسفک تعلق چھو, امہ زبان ہند تعلق, یہ عطائی تو یہ پز پٹ الہامی زبان اس ام سند کلام چھو. تات الہامی زبان مز گپن رچس نش آسہ گپنن تام سو صحبت یس روز, اس عارفن ستن اسرار عالم کن وتھ بیٹھ یس روزمت آسہ, بیٚیہِ ییٚمِس ارشاد آسہِ آمُت با مرشد یُس آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس کلامس منٛز آسہِ خوشبوے معرفت تہٕ عرفان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أمۍ سٕنٛز شٲعری چھِ پران اَسہِ چھُنہٕ باسان یہِ کیٛاہ آسہِ گُپن رٲچھ یا یہِ کیٛاہ آسہِ کُنہِ تتھ فیملی سۭتۍ تعلق تھاوان یُس فیملی نہٕ پٔرمٕژ لیچھمٕژ آسہِ کینٛہہ. سُہ چھُ وووٕرۍ کٲم کٔرمٕژ أمۍ. یہِ اوس یِمہٕ سادرٕ وغٲرٕ وونان تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس یہِ پنُن گُزارٕ کران.
بہ نفس نفی رحیم صٲب سی پرژھو ژٕ کیٛاہ اوسُکھ رحیم صٲب چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان رحیم بسیار شرمند کٔرِن کارِ باپھند تمہس رو سیٲہی بے وفٲیی چھے سٮ۪ٹھاہ پانے چھُ رحیم صٲب وَنان مےٚ چھِ کارِ باپھند کوٚرمُت اَتھ منٛز چھُنہٕ دوٚیِم رایی کینٛہہ کہِ تِم ٲسۍ ووٚوٕرۍ کٲم کران تہٕ ڈوٗمن سۭتۍ رلاوُن یہِ چھُنہٕ عقلہِ منٛز یِوٲنی کانٛہہ. رحیم صٲب پننہِ صوٗفی سلسلہٕ متعلق چھِ وَنان کہ تمن اوس سلسلہ قادری. رحیمس سلسلہ قادری چھُ در حق واللہ تہٕ بِلا چھُنہٕ تتھ کانٛہہ شک. رحیم صٲب ٲسۍ چشتی سلسلس پٮ۪ٹھ تہِ پٔکمٕتۍ تہِ. رحیم صٲبو دلٕچ مستی طلب از خواجائے چستی بلب چاوے سُہ جامے جم کرکھ سرکھم سرک مولا. رحیم صٲبن چھِ پننہِ شاعری منٛز شاستراہُک سٮ۪ٹھاہ استعمال کوٚرمُت. أمۍ سٕنٛز شٲعری وٕچھِتھ چھُ باسان زِ أمۍ سُنٛد مُطالعہ چھُ واریاہ اوسمُت. فلسفہٕ اوس شِوِزم فلسفہٕ ہندوٗ فلسفہٕ. أمۍ چھِ تِمے کینٛہہ چیٖز تہِ اَتھ شِوِزمس منٛز چھِ مثلاً لفظ شِو چھُ لفظ پران چھُ یِتھی ہی واریاہ لفظ چھِ یِم أمۍ سنسکرتٕکۍ استعمال کٔرمٕتۍ چھِ تہٕ اکھ ان پڑھ شخص ہیٚکہِ نہٕ یِتھ کٔنن یِم لفظ استعمال کٔرِتھ کینٛہہ. رحیم کی شاعری کے بارے میں اتنا میں کہوں گا کہ انہوں نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ شمس فقیر احمد بٹور اور سوچھ کرال سے کچھ منفرد ہیں کچھ الگ سے ہیں. مثلا انہوں نے سیاہ پوش ایک جگہ استعمال کیا ہے اور بھی بہت سارے الفاظ انہوں نے خود ڈھال کے استعمال کیے ہیں جن پہ محققانہ نظر بہت سارے شعراء نے کی ہے. یمن چھُ شاسترس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ عبوٗر حٲصِل بنسبتہِ باقٕے یِم زن صوٗفی شعرا چھِ کیازِ اَسہِ چھِ شاسترٕکۍ الفاظ یِہنٛدِس کلامس منٛز درٛیٖٹھ یِوان یَصلہٕ پٲٹھۍ چھِ شاسترٕکۍ الفاظ استعمال کران. شریٖر زولنم أمۍ مدن وارن بے آرس آرنو چھُ یے پران زولنم پونٕکۍ نارن شش کلہِ ہُنٛد مےٚ نار چھُ یے سما کوٚرنم مےٚ اومکارن بے آرس آرنو چھُ یے لٔیہِ لوسم مےٚ توسہٕ ژارن روٚم ژٲرمس مویے مویے اوم کی پن بوچھس کھارن بیارس آرنو چھُ یے شاستر بل چھسے زن وگارن نٲلۍ رحمس شاستر چھُ یے تاج برسر شاستر دیندارن بیارس آرنو چھُ یے. یہِ چھُ رحیم صٲبُن اکھ خصوٗصیت. یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ صوٗفی شٲعرس متعلق اَسہِ ثٲبت گژھان کہِ تِمن کیاہ چھِ یِتھ پٲٹھۍ امہِ طریٖقہٕ شٲعری کیاہ چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ صوٗفی شٲعرن آز تامتھ ؤنمٕژ. رحیم صٲبنہِ شاعری منٛز چھِ قرآن شریٖفٕکۍ واقعات تہِ درج. مثلاً یہِ نہٕ ژول عرشن تی ژول مسے تمہِ نِش لرزان زمیٖن آسمان تن پٮ۪ٹھ ملکن سُے وس وسے لولٕکۍ مسے کٔرنس فان. واریاہ کینٛہہ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ شعر تہِ یِم قرآنس سۭتۍ چھِ کھٮ۪وان مِلاپ. اگر أسۍ لفظی معنی کڑو أمۍ یُس تہِ أمۍ شعر ووٚنمُت سُہ چھُنہٕ أمۍ کوٚرمُت کٲشُر قرآن. 1931 عیسویس منٛز سپُد ڈاکٹر علامہ اقبال سُنٛد دور وادی کٔشیٖر کُن. صٲبنِس کلامس چھِ یہِ فضیٖلت تہِ حٲصِل کہِ سُہ چھُ ڈاکٹر علامہ اقبال صٲب رحمتہ اللہ علیہ تہِ بوٗزمُت ییٚلہِ تِم کٔشیٖرِ آیہِ محمد الدیٖن فوق صٲبس سۭتۍ. تمہِ ساتہٕ چھُ اوسمُت اکھ مشہوٗر گٮ۪وَن وول عبدالعزیٖز تھلہٕ علامہ اقبال وۄلرس سٲلس چھِ أنمٕتۍ دہرِ بٲجٲے عبدالعزیٖز تھلہٕ چھُکھ اوٚنمُت تہٕ امی چھِ بوزنٲومٕتۍ تِم پتہٕ اُہُنٛد فارسی کلام. حیران دیدارم بدل چیزے ندارم غیر دل للہ میں راہ دل ہوونم پیرن پنن سر بوونم مشغول شو در سوز دل چیزے ندارم غیر دل ونحن اقرب در قرآن نزدیک پانس نش زان علم الیقین گو زبان دل چیزے ندارم غیر دل خود را بخود عاشق شدم بینائی مطلق خود شدم حق الیقین گو وصل دل چیزے ندارم غیر دل. پتہٕ چھِ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ صٲبن ییٚلہِ یہِ کلام بوٗزمُت چھُ تِم چھِ بڑٕ خۄش گٔمٕتۍ چوٗنٛکہِ علامہ اقبالن ہٕنٛدۍ اسلاف تہِ ٲسۍ کٔشیٖرِ سۭتۍ وابستہٕ تِم تہِ ٲسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدی. تِمو یُتھُے وٕچھ سانٮ۪ن اسلافن ہٕنٛز ماجہِ زیوِ اتھ منٛز یُتھ قداور شٲعر آسُن. بوٚڑ شٲعر سُہ آسہِ نا یُس اعلیٰ شٲعر آسہِ یہِ چھُنہٕ آسان صرف پننہِ دورُک یا پننٮ۪ن لُکن ہُنٛد فنکار سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ دورُک فنکار آسان. یِتھ کٔنۍ شیکسپیر آز تہِ چھُ دُنیہُک شٲعر یِتھے پٲٹھۍ چھُ رحیٖم صٲبٕنۍ شٲعری ہُنٛد تہِ سُے کرکناد سُے عالم آز تہِ یُس تِہنٛدِس دورس منٛز اوس. امیُک وجہ چھُ براہ راست شٲعری قدو قامتُک معاملہٕ. رحیٖم صٲبٕنۍ شٲعری چھنہٕ محض صوٗفی شٲعری سُہ چھُ رحیٖم صٲب بنٛد کرنس برابر أکِس مخصوٗص دٲیرس. رحیم صٲبٕنۍ شٲعری چھِ عالمی درجٕچ شٲعری منٛز گنٛزراونہٕ یِوان. شعرُک کمال آسان چھُ یہِ کہِ موضوٗعُک اظہار کرنہٕ بغٲر موضوٗعس کُن گژھنہٕ بغٲر تتھ امیُک کرکناد کرنہٕ بغٲر کتھ واتناوٕنۍ.
ژٕ سانہِ آنگنہِ مو نیر وانیو أچھو گژھنَے کھیٖرٕ لوتے لو. دَپان چھُس ہے وانیا یِم ژےٚ چیٖز چھِ شیٖشہِ ٲنہٕ باقٕے چیٖز یِم چھِ باقین کران أچھن کھیٖرٕ مگر اَسہِ چھِ آنگنس منٛز تِم چیٖز یِم چانٮ۪ن أچھن ٹکرٕ پاوان. کُس چھُس رحیٖم صٲبنہِ دارِ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس آنگنس منٛز یُس وٲنِس تہِ ٹکرٕ پایہِ أچھن. اَتھ چھِ وَنان ایمبِگوِٹی پولٹِک ایمبِگوِٹی وَنان چھِ اَتھ. کَتھ چھِ زبردست واضح مگر واضح چھِنہٕ یِم. رحیٖم صٲب چھُ فرماوان دَپان ژٕنٕنۍ پوشہِ رنٛگہٕ ہو ڈِٹھ مستان ژٕنو ؤنۍزٮ۪س بوزِ عالم. دَپان چھُ رحیٖم صٲب مےٚ وٕچھ پنٛنِس محبوٗبس ژٕنٕنۍ پوشہِ ہِش رنٛگ. یہِ چھُ ٲن تہٕ گٲن ژٕنٕنۍ پوش مگر یہِ نا ژٕ تٔمِس وَنکھ سۄ وَنہِ دُنیاہس یہِ نہٕ بہٕ یژھٕ کِہیٖنۍ دُنیا ما لارِ پتہٕ میٲنِس محبوٗبس کُن. یہِ گٔے اعلیٰ شٲعری ہُنٛد نموٗنہٕ. رحیٖم صٲبس تہٕ محموٗد گٲمِس چھِ مُلاقات گوٚمُت سوپورس منٛز. محموٗد گٲمۍ چھِ دپان یور آمُت حظ. أمۍ دوٚپ یتھ کیٛاہ علاقس وَنان سوپرس منٛز یتھ چھِ وَنان نمبل. ووٚنمُت اوس دوٚپمَس اسلام علیکُم رحیٖم صٲبہِ نمبلی. أمۍ کوٚرنَس وعلیکُم سلام محموٗد گٲمۍ جنگلی. رحیٖم صٲبُن عُرُس اوس پرٛٮ۪تھ ؤری 13 جُلائی یِوان مناونہٕ مگر یہِ عُرُس چھُ وۄنۍ بنٛد آمُت کرنہٕ. پتہٕ اوس اَتہِ آسان پتہٕ مٲلہٕ لگان گٮ۪وَن والٮ۪ن ہُنٛد. مےٚ چھُ بوٗزمُت تَتھ تِمن نِش گٮ۪وُن. أمۍ سُنٛد دۄہ اوس نہٕ لگان اَمہِ دۄہ ٲسۍ آسان تمام گٮ۪وَن وٲلۍ. بخشی غلام محمدٕنۍ وقتہٕ ییٚلہِ سُہ پرٛایِم مِنِسٹر اوس ییٚتہِ آو 2-3 ؤرۍین أمۍ سُنٛد عُرُس مناونہٕ مگر تَتھ پٮ۪ٹھ گٔے کینٛہہ تِتھۍ واقعات کہِ محلہٕ وٲلۍ گٔے پتہٕ مجبوٗر سُہ عُرُس بنٛد کرنہٕ خٲطرٕ تو نہ تو اس باضابطہ أمۍ سُنٛد عُرُس چلان. میرے بچپن کے دور میں رحیم صاحب کے مزار پہ ایک میلہ لگتا تھا. شاید یہ بخشی غلام محمد کا دور تھا. اس عرس میں بہت سے گاؤں کے لوگ سوپور کے لوگ آ کر اس میں حصہ لیتے تھے. ایک بڑے پیمانے پر ایک میلہ لگتا تھا جس میں شعراء حضرات بھی جو یہاں سوپور کے تھے اور دیہی علاقوں کے بھی جتنے بھی شعراء حضرات تھے ان کو بھی مدعو کیا جاتا تھا. وہاں ایک محفل مشاعرہ ہوتی تھی. اب بھی محفل ہوتی تھی. لوگ بڑے ذوق شوق سے ان شعراء کو بھی سنتے تھے اور اس طرح سے رحیم صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جانکاری حاصل کرتے تھے. میرے ذہن میں بھی وہ کچھ باتیں ہیں. پتہ نہیں کچھ سال کے بعد یہ میلہ جو تھا عرس جو تھا یہ کسی وجہ سے بند ہو گیا تھا. تو سوپور میں اس طرح سے رحیم صاحب شاید پس منظر میں چلے گئے. رحیٖم صٲب سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ اوس لگان جشن. بخشی صٲبنہِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ بوٚڑ بارٕ مٲلہٕ لگان رحیٖم صٲبنِس استانس پٮ۪ٹھ. رحیٖم صٲبٕنۍ یاد ٲس فی ؤری سپدان ییٚتہِ مگر سوپور کیو کوٚر رحیٖم صٲب بالکل یکسر نظر انداز. یہِ نہٕ حظ پکنو نہٕ برونٛہہ کُن سوپرٕکیو لوٗکو کینٛہہ. رحیٖم صٲبس تہٕ دورِ حٲضرس کیٛاہ وابستگی چھِ ؤلِو اتھ پٮ۪ٹھ تراوو اکھ نظر. قوم تیٚلہِ روزان زندٕ ییٚلہِ تِمنٕے نوجوان نونِحال پننٮ۪ن بُزرگن متعلق پوٗرٕ پٲٹھۍ زانان ہسٹری یِم کیٛاہ ٲسۍ کیٛاہ نہٕ ٲسۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔر یِمو ڈیولپمنٹ تمے حساب ہٮ۪کان یِم تہِ کٔرِتھ. اَسہِ پزِ کرُن برونٛہہ کُن تاکہِ یہِ گژھِ پوٗرٕ لایِم لایٹہِ منٛز یُن رحیٖم صٲب کم سے کم سوپرس منٛز. بہٕ وَنہٕ ییٖژاہ ییٚلہِ سوپرس منٛز آو پننِس گرس منٛز گوٚو سٹارٹ. چیرٹی بِگنز فرام دا ہوم. سوال چھُ کہِ یوٗت وقت گوٚو رحیٖم صٲبس گُزریمتِس اِٹ از مور دین سینچری. وُنہِ چھُ أمۍ سُنٛد ناو جان جان محفلن منٛز آسان جان جان آسان محلس منٛز چھُ أمۍ سُنٛد وُنہِ ویکار چلان کتہِ چھُو بسان تہٕ رحیٖم صٲبنہِ نِش چھُ بسان. أزیُک نوجوان أزیُک بچہِ سکوٗلُک کالجُک یونیورسٹی ہُنٛد اگر سُہ گژھِ تھوڑا وُصعت عطا کَرٕنۍ پننہِ فِکرِ پننِس سونٛچس تس پزِ لٲزمن پننہِ دورُک پنُن آرٹ پنٕنۍ فِکر پنُن کلچر پنٕنۍ تہذیٖب پنٕنۍ پوئٹری یہ سورُے وٕچھُن. اب جو نئی جنریشن ہے یہ پڑھتی نہیں ہے. ان کے لیے مطالعہ کا میرے خیال میں ٹائم ہی نہیں ہے. موبائل نے وہ چیزیں دی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دنیا سمٹی ہوئی ہے. اس میں شاعری کا بہت کم علم و ادب کا بہت حصہ بہت کم ہو گیا. رحیٖم صٲبٕنۍ شاعری یا صوٗفی شاعری چھِ سانٮ۪ن زندگین اکھ مقصد دِوان. سورُے کینٛہہ چھُ اِنسانس مگر سُہ سکوٗن چھُنہٕ کینٛہہ. اَمہِ سکوٗن نہ آسنہٕ سۭتۍ چھِ بد امنی پھٔہلان. تَتھ بد امنی اگر أسۍ تدورُک یژھو کرُن تہٕ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس چھُ صوٗفی شاعرن ہٕنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ پکُن. یُس یہِ پیغام چھُ یہِ چھُ یِہنٛدِ شاعری منٛز موٗجوٗد. پھر ہمیں ان اپنے صوفیہ کی طرف جانا پڑے گا. انہوں نے جو فلسفہ دیا ہے انہوں نے زندگی کا جو عرض دیا ہے زندگی کی جو منزل دی ہے ہمیں اس پر پھر نئے سرے سے غور کرنا پڑے گا. کیونکہ مقصد جو تھا صوفیت کا یا ان صوفی شعراء کا صرف یہی تھا کہ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہی رحیم نے بھی کہا
यही शमस ने भी कहा, यही डॉक्टर इकबाल ने भी कहा, यही स्वच्छकराल ने भी कहा कि दरअसल ये है कि नफ्स को पहचानो। और बहुत ही मशहूर हदीस मुबारक भी यही है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। आइडियोलॉजिकल इंडिसिप्लिन यह खत्म करने खतर वनस सूफी जन सूफीज़म इसकी अशद ज़रूरत है प्रेजेंट ज़माने में। क्या योत सह यथ मज यूनिफाइंग फोर्स यह अशकुक इल्म। अशकुक मतलब ही क्या हर एक के लिए मोहब्बत हो, हर एक के लिए प्यार हो, इसमें नफरत की कोई गुंजाइश ही नहीं, इसमें दुई की कोई गुंजाइश ही नहीं। अम खतर इनिशिएटिव निन जरूरत, अम खतर स्कूलन मज कॉलेजन मज इनिशिएटिव निन जरूरत कि सैन नौजवान समझन कि अस ताकतवर, अस स्वच्छकराल, अस वाज महमूद, अस महमूद गमी, अस समद मीर, अस रहीम साहब सोपोर। क्या बड़ सनो तथ तन तेली ये सोन नौजवान तोत नजदीक गम आलम नेरन पत रहीम साहब पन्ने नाव सहित गरीबन तो मिस्कीनन मदद करान। अत नावस पे सन महल तेलियन बनोमुत रहीमा ट्रस्ट इस आमदनी सह महल कन तमाम जरूरतमंद बेसहार तमन मंथली सह ट्रस्ट पे करान, तमन घर गसान पोस अगर कह महलस मज अनटवर्ड्स गह तिस बेमारी पे यस काफी लागत लगे या कह तुथ लड़का यस नबर गन तम खतर तम पोस इस्तेमाल करान। यह जहाँ मस्जिद हंद खतर खर्च करान या बे कुन काम खतर तमें जरूरतमंदन हंद खतर अमुक सुंद पोस खर्च कर। रहीम साहब तस्वीर युस आज अवामस निश अमिच हकीकत क्या वली वुचो। पन्ने अत बनोमुत ख्याली पृछित लुकन कित पे तम सात क्या लागान तमो वुचमुत कह तमो बूझमुत तम दो क्या फैशन कल्चर क्या पत बन मे वारिया स्केच तो पत हय अंदन यपर यपर तपर हो तमो कोर सिलेक्ट ये 5-8 मज। रहीम साहबन कलाम तसुंद बेसुख रूहुक तो वजदानुक मंजर। तसंदिस कलामस मंच खतीबाना अंदाज खत फनकाराना तख्लीकी अनहार ज्याटाकार। रहीम साहबनिस कलामस मंच बेसुख करवन लोल मीठ मगर मज़म फिराकश दाग। रहीम साहब ओस अशकुक दरस किताबों तो दफ्तरों बजाय दिल च अछ मुचरत अंदर हासिल करान। सो पानस अंदरमिस तो नेबरमिस दुनिया किस हुस्नो जमालस लोलस तो खलूसस रस तो नेकी हक पसंदी तो हक गोई फ़कीरी तो दरवेशी खुद परस्ती तो इंसान दोस्ती हिंदन रितन आलमगीर जज्बातन तो एहसासातन पन्ने आय ज़्याव दिवान। रहीम साहबन कोर 1850 ईस्वीस मज इंतकाल। दफन मोहल्ला तेलियान आरामपोरा सोपोरस मज। जी आपने सुना इस वीडियो क्लिप को। ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री रहीम साहब सोपोरी रहमतुल्लाह अलैह की। हम शुक्रगुजार है मोहम्मद इब्राहिम महराज का जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठिए। अल्लाह हाफिज़।